салом алейкум тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон. Инак барномаи навбатии Happy Steps манзури шумо мегардад. Чун ҳар вақта дар барномаи мо ду нафар иштирок меварзанд. Биёед як ҷоя бо иштирокчини имрӯзаамон шинос мешавем. Хушомадан ба барномаи Happy Steps. Introduce yourself. My name is Akbar. My surname Қудусов. I am in class 7. I study English at Дурахши Дониш. Good job. My name is Ҳайдар. My surname is Меликов. I am in class 5. I study English at Дурахши Дониш. Иштирокчини имрӯзаи мо Акбар ва Ҳайдар мебошанд. Акбар ва Ҳайдар хонандагони синфи 7 ва синфи 5. Биёед рафти барномаро ба Ҳайдар ва Акбар мефаҳмонем. Яъне ки барномаи мо аз 6 шарт иборат аст. Шарти аввал дар монитор ба шумо 20 калима пешниҳод мешавад ки 10 калима барои Акбар ва 10 калима барои Ҳайдар. Калимаҳои дар монитор бударо шумо бояд ба забони тоҷикӣ тарҷима кунед, яъне ки аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ. Шарти дуюм, дар монитор ба шумо як ҷумла пешниҳод карда мешавад ки як қисмати он партофта шудааст ва қисматҳои он ба шумо пешниҳод карда мешавад. Шуморо зарур аст ки аз қисматҳои партофта шуда якеро интихоб карда ҷумларо мукаммал кунем. Ва шарти сеюми мо бошад ин тасвири расм. Дар монитор ба шумо як акс пешниҳод карда мешавад, яъне ки шумо онро бояд ба забони англисӣ тасвир кунед. Шарт фаҳмост? Бале. Агар шарт фаҳмо бошад, пас шурӯъ мекунем. Ҳайдар, аз калимаи kitchen то калимаи school и барои шумост, яъне ки шумо инҳоро бояд ба забони тоҷикӣ тарҷима кунед. Аз калимаи well done то калимаи follow me барои Акбар. Хоб, пас шурӯъ мекунем аз Ҳайдар. Ҳайдар, шурӯъ кардем. Kitchen ошхона. Ошхона. Living room меҳмонхона. меҳмонхона. Dining room ошхона. ошхона ин kitchen аст. Dining room дар он хона мо чӣ кор мекунем? хоб меравем. Dining room хоб меравем. Dining room ин хонаи хӯрокхӯрӣ. Bedroom ҷои хоб рафтан. хонаи хоб. Хонаи хоб. Bathroom балкон. балкон нодуруст аст. Bathroom ба ислоҳи русӣ чӣ мешавад? ванная. Ванная яъне ки мешавад ҳаммом. Garden боғ. боғ. Four медонем фо чӣ мешавад? Good хуб. хуб. Work кор кардан. кор кардан. School мактаб. мактаб. хоб, Ҳайдар бештар калимаҳоро ба забони русӣ тарҷима мекунад. Ба ҳамин хотир ба забони тоҷикӣ он қадар сустар аст, баъзе калимаҳоро тарҷима карда наметавонад. Пас шурӯъ мекунем. Well done. медонем калимаи well done чӣ мешавад? намедонем. Ҳайдар, шумо медонем well done? намедонем. хоб, well done мешавад офарин. нигоҳ мекунед шумо ба як нафар мегӯед ки офарин, шумо мегӯед чӣ? Well done. Well done. Show смой. сар. Show. Ҳайдар медонем? нишон додан. нишон додан яъне ки show нишон додан. Family оила. Upstairs. Ҳайдар медонем upstairs боло баромадан. яъне ки ба боло баромадан, яъне ки қабати дуюм. Калимаи downstairs Поён фаромадан. поён фаромадан яъне ки қабати поёнӣ. House хона. Flat хона яъне ки квартира. Агар ба ислоҳи русӣ гӯем квартира, да? хоб, хонаи истиқоматӣ. Front door дари калон ё ки
داری اساس یعنی که داری درآمدگاه. come into Come into با پیشمان بیا. نه این طرف نمیشود. come into the living room. come into با آنجا بیا. یعنی که درآید مرحمت کنید وارد شدن. بله. follow me آیا follow me نمیدونیم یعنی هنگامی که ما میگوییم که follow me از پس من بیا. از پس من بیا. so follow me از پس من بیا. هنگامی که شما یک نفر رو میگویید که از پس من بیا شما میگویید که follow me. خب اکبر یعنی که به شما مصلحت بیشتری من همان است که بیشتر کلمه ها را اسبر میکنیم چون که بدونستنی کلمه ما با زبان انگلیسی صحبت کرده نمیتوانیم. بله. یعنی که بیشتر سطح لغتدانی خود رو بالا باید برد به خاطر آنکه شما باید بیشتر کلمه ها را اسبر کنید. هنگامی که شما با یک نفر گفتنی باشید که به من نشان ده شما باید بگویید چه show me. به همین خاطر دانستن کلمه خیلی مهم است. اینجا شرط اولی ما به انجام رسید یعنی که شرط اولی ما ترجمه کردن کلمه ها از زبان انگلیسی به زبان تاجیکی بودند. در این شرط چقدر که شما آگاه شده در روند برنامه در روند شرط اول حیدر بیشتر ترجمه کردن از اکبر یعنی که در شرط اول حیدر پیشرفت‌تر است نسبت اکبر. میگذاریم با شرط دوم. شرط دوم ما این مکمل کردن جمله ها می باشد که یک قسمت آن پرتافته شده است. پس به مانیتور نظر میکنیم جمله ها رو مکمل میکنیم. سوال اول این she in a house lives living liver. پس شروع میکنیم اکبر جواب شما She live in a house. یعنی که جواب شما She live. A. بله. جواب شما حیدر She living in a house. She living in a house یعنی که جواب شما living. خب جواب درست این lives است یعنی که جواب های هر دوتون غلط هستند یعنی که she live نمی شود she living نمی شود. هنگامی که ما میگوییم که شخص سوم تنها he she it در این مورد پس از فعل ما چی علاوه میکنیم؟ s علاوه میکنیم. به همین خاطر هنگامی گفتن she ما میگیم چی؟ she lives in a house یعنی که او در حولی زندگانی میکند. سوال دوم question number 2 I in a house I lives living live کدام جواب درست است؟ پس شروع میکنیم اکبر living B درست است همیخیل. حیدر I live in a house. I live in a house همینطور. خب یعنی که شما میگویید که I live in a house شما میگویید که I living in a house پس با فکر شما جوابهای شما درست است. خب حیدر و اکبر این چنین سطح گراماتیکی شما یا که شاید در هیجانی آنجا باشد یا که چیزی باشد مکمل نیست یعنی که سوال دوم نیز غلط است یعنی که I live گفتن نمیتوانیم. به خاطر چی؟ کلمه لیور وجود دارد؟ در همین روند یک کتابی که شما خوندن حیدر کلمه لیور خوندید؟ نه. میکروفون کتی. کلمه لیور خوندید؟ نه. پس چرا انتخاب کردین لیور؟ همین خیلی تخمینی انتخاب کردیم؟ بله. I live. خب یک نقطه این اساس نگاه کنید. در سوال یکم برای چی شرح ندادم که میدونستم که در سوال دوم این هم میآید. هنگامی که ما میگیم که I living با am is a میآید؟ نه. ما باید بگیم چی؟ I am living. I am living in a house. I am living in a house. Question number 3. She in a house. Does not live, do not live, have not lives, are not living. یعنی که کدام جواب درست است؟ پس انتخاب میکنیم. حیدر. She does not live in a house.
یعنی که جواب شما she does not live in a house. جواب شما have not lives. have not lives. She does not live in a house. یعنی که هنگامی ما میگیم که شخصی سیمی تنها ما میگیم چی؟ does not. یعنی که اکبر هنگامی که ما شی میگیم ما اولش have گفته نمیتونیم و دیگری اون که s ایلوه شده است. هم جمله اینکوری و هم s یک جایی که میآیند نمیآید نمیآید. پس با دقت باشه. سوالی چهارم I in a house. I does not lives. I do not live. I have not liver. Are not living. جواب شما اکبر Do not live. do not live. جواب شما حیدر I have not liver in a house. خب اگر دقت کنید به سوالی پیشتری که شما انتخاب کردید ما میتوانیم بگیم I have not liver. بله. بله میتوانیم همینطور. حیدر من به شما یک پیشنهاد چای کردم که شاید شما به خاطر آورید. هنگامی که در سوال دوم شما لیور انتخاب کردید من به شما گفتم که ما در کلمه لیور استفاده برده میتوانیم یا اونجا خوندید یا که نوشتید در همین یک روینی که شما خوندید شما گفتید نه اما باز همون خطاگی رو کردیم که شما با همون لیور رو انتخاب کردید. یعنی که شما خوندید کلمه لیور؟ نه. خب جواب شما کاملا درست است. یعنی که در 4 سوال یک جوابی درست حیدر دادن یک جوابی درست اکبر دادن. یعنی که حالا آنها پیش صف نیستند. سوالی پنجم we live second floor in on at under. جواب شما اکبر On. جواب شما on. جواب شما in. یعنی که جواب شما این است جواب شما on است. we live in second floor we live on second floor. همینطور پس جواب شما چیست؟ جواب شما این است یا که on under و کدام است؟ یعنی که حیدر هنگامی که ما میگوییم که قبض‌های آشیانه یعنی که بالای هم میشوند همین خیل وقتی که ما در قبض یکم در قبض دوم در قبض سوم هستیم اینجا گپ در سر آن میشود که در بالای. پس هنگامی که ما میگوییم که we live on second floor یا اینچنین میتونیم بگوییم که we live on the second floor. پس جوابی اکبر درست است. سوالی ششم she in the kitchen are is do does. پس شروع میکنیم حیدر. با دقت باشیم با دقت میخونیم Are she in the kitchen? Is she in the kitchen? Do she in the kitchen? Does she in the kitchen? Is she in the kitchen? یعنی که جواب شما بی است. بله. جواب شما از من هم بی. از شما نیز بی. یعنی که is she in the kitchen. جواب کاملا درست است. یعنی که is she in the kitchen. یعنی که او در آشخانه است. Is she in the kitchen. هنگامی دادن سوال و برای معین کردنی که جای شخص در کجاست ما فعل تو بی را استفاده میبریم. یعنی که is she in the garden, is she in the kitchen, is she at work. سوالی هفتم یعنی که the kitchen is door on under next between. جواب شما اکبر. یعنی که the kitchen is on door, the kitchen is on the door, the kitchen is next door, the kitchen is between door. پس جواب خود رو انتخاب میکنیم. next. جواب شما حیدر؟ من هم next. یعنی که جواب شما نیز next. The kitchen is next door. یعنی که در همسایگی در پهلوی یک دری دیگر ما میگیم چی؟ next. هنگامی که شما میگین که یک دری آینده یعنی که دری پهلوگی است شما میگین next. سوال هشتم there 3 bedrooms is was does. پس جواب را خوش رو انتخاب میکنیم. یعنی که there is 3 bedrooms, there are 3 bedrooms, there was 3 bedrooms, there does 3 bedrooms. پس شروع میکنیم اکبر. There is. خب جواب شما حیدر؟ There are 3 bedrooms. There are 3 bedrooms. یعنی که جوابی
ҳайдар комилан дуруст аст. акбар, бояд диққат мекардем ки 3, яъне ки 3 шакли танҳо ё ҷамъ? Jam? ҷамъ. ҳангоми шакли ҷамъ мо из мегӯем ё ки а? R. Чаро инро бо диққат аҳамият додем? Sarosima shudam. Саросема шудед. Question 9. Close the house, flat, bedroom, front door, please. кадоми ҷавобҳо дуруст аст? шумо бояд бо диққат бошед, фикр кунед, саросема нашуда ҷавобро интихоб мекунем. пас ҷавоби шумо, акбар. Close the house, please. Close the house, please. ҷавоби шумо? Ман ҳам close the house, please. яъне ки мо метавонем хонаро маҳкам кунем. Bale. хонаро метавонем маҳкам кунем, ҳамин тавр? чӣ хел мо хонаро маҳкам мекунем? Бо калид. бо калид? чиро мо маҳкам мекунем? Front door бояд мемондем. шумо бояд чӣ мемонден? Front door. фронт дор, яъне ки худ аз хатогии худ пай бурдед. Bale. мо саросима шудем. саросема шудед. онҳо аллакай аз хатогии худ пай бурданд ки мо хонаро пӯшида наметавонем, яъне ки мо бояд ки фронт дорро интихоб мекардем. пас close the front door, please. ва шумо мегӯем ки бо диққат будан лозим аст, тарсро аз худ дур мекунем. Question 10. This is a photo my family in our flat of with in. бо диққат бошед. This is a photo of with in my family in our flat. ҷавоби шумо, ҳайдар? With. ҷавоби шумо? Off. Bale. Off. ҷавобҳо комилан нодуруст. яъне ки this is a photo of my family in our flat. ин акси оилаводаи мо, яъне ки хонаводагии мо дар утоқи мо, яъне ки дар квартираи мо. хуб, пас ин 10 саволе ки буд ба шумо пешниҳод карда шуд. шумо беҳад хатогиҳои зиёд кардем ва ҳарду баробарӣ будем. дар шарти дуюми барномаи имрӯзаамон ҳайдар ва акбар хеле мутаассифона онҳо ё тарс доштанд ё ки диққат накарданд, хеле хатогиҳои зиёд карданд. ба ҳамин хотир ҳардуяшон баробарӣ ҳастанд, яъне ки як савол бештару камтар шуд, ҳарду баробарӣ шуданд, яъне ки ҳамагӣ ба 3 ё 4 ҷавоби дуруст доданд. дигар ҳама ҷавобҳо ғалат буд. шумо дуруст анҷом додед. пас well done. мегузарем ба шарти сеюм. шарти сеюм ин describe the picture. шарти сеюми мо дар экран ба шумо як акси зебо пешниҳод карда шудааст ва чӣ амалҳо чиҳоро дар акс мебинед, шумо бояд ба забони англисӣ дар муддати 1 дақиқа тасвир кунед. пас шурӯъ мекунем аз ҳайдар. Start looking what are they doing, what you can see, what they have got, what they haven't got, like this. Talk, please. Start. Have got dog, parrot, pictures, hat, posters, lamp. Lamp. What are they doing? Book, kitchen, So, looking at this man, what is he doing? read book, Read book. And what about this little girl? book, 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 bo
She's got the hand dog. She has got a dog. And can you describe her? Where are they? خب تمام. بله. Okay, let's start from you. Dogs, parrot, magazines, woman's grandfather, man's and children's Okay, children's or children? children. Children. Where are they? So all of them, yes, all of them have got animals. Yeah, have got animals. Where are they? She's got a dog. No, look. Where are they? You don't know? Yeah. Okay. What is the woman doing? You're doing is dog Is it dog or it is rabbit? rabbit Rabbit. So, and what happened to the rabbit? in a hospital. They're in the hospital. What kind of hospital? It's okay. There at the vet. At the vet it means آنها در نزد دکتری حیوان هستند. Looking at the picture, you can see that all of them brought their dogs, parrots, and rabbits and other animals, yes? And when their animals got sick, and they brought them to doctor, yes, to vets, to check up what happened to them and do some treatments, so like this. Also, you could describe the person, yes, what, for example, looking at this guy, you can say what you studied, yes. He has got red hair, he's smiling and he's happy, he's holding his dog, and his dog got sick, and he took his dog to vet, so to do checkup, what happened to his dog. Like this you should describe. So my advice for you guys, you have at home to describe a lot of pictures to improve your English. در این شرطی برنامه هر دو برابری هستند، یعنی که خیلی سطحی زبان شما پایان‌تر است. مصلحت من برای شما باید بیشتر آموزید و زبان خود را صقل دهید تا اینکه آزادانه صحبت کنید و یک عکس را به زبان انگلیسی تصویر کنید و کلمه ها را خوب اجرا کنید. اینجا رسیدیم به پایان شرط سوم برنامه امروزمان. در این شرط نیز هر دو برابری هستند. نظر کردن به کلمه ها در شرط اول حیدر کمی پیشرفت‌تر بود. به همین خاطر ما میتوانیم گوییم که حیدر در برنامه امروزه هپی استپس دست بالا شد، یعنی که غالب امروزه ما حیدر می باشد، یعنی که یک چند کلمه ها رو بیشتر ترجمه کرد نسبت به اکبر. اما در شرط دوم سوم هر دو برابری بودند. اینجا رسیدیم به پایان برنامه هپی استپس. تا برنامه های نوبتی هپی استپس خانواد و پیروز بمانید. بای.